Yemdala kathuke wakuzwa lokho engikuzwayo abadala phela sebebuyile futhi ngengoma bathi ngeke ngikhuza abantwana. Nangu sasiyana enkaya ubaba kaLethi khona le Golitshena uthi sidlala ingoma sikhuthaza abantwana nabomakoti azichaye yaleluzo. Sekhona nofana abantwana bagotela manje emadoda. Ngimusenda boy ukuze abantwana abancane kanye nabomakoti bethu madoda laleluzo. Abadala batshela inhlonipho kithi, sibazile abadala batshela inhlonipho kithi, sibazile abadala batshela inhlonipho kithi. Abasalaleli vele bona abantwana bethu laba wobona sebethole emafonini kunjalo sebekoma ku-WhatsApp. Abasalaleli vele bona abafazi bethu laba madoda sebesenzela umathanda wobona sebeshayo mamezala wofuthi sebekoma abafowethu. Lithole isibusiso nazo mdala ngiyabakhuza abantwana abasakhulayo ke mina senzelani inhlonipho lonke lisafuna ukuphila impilo yethu ukuze lina lithole isibusiso. Sikale bakhuza abafana bami khona lapho wena abazamameli vele bona abantwana labesikolo wobona sebekoma amathisha kunjalo sebelala eklasini. Laleluzo ukuthi sithini ngicela inhlonipho lonke lisakhulayo bantu bami ukuze lingaliphila impilo yethu kunjalo lingaliphila isikhathi eside. Inhlonipho ibalulekile mntanami. Sizodlala lezi ngoma bafana bami zonke indawo lendaweni sisekahle. Ngiyakuzwa isifunda boy bafana bami. Mdala wena nazo next Koskona ayile pasi badala
nkosikhona khonapho mdala bayahlonipha yini khona ngale komabhuni ezitolo mdala awubatshele bezwe ngengoma nazo ndeksi azishaye kanjalo mdala sicelani inhlonipho lonke lisakulayo sicelani inhlonipho lonke lisafuna ukwakha imizi photha mdala wena nkosikhona mdala lalela uzukuthi uthini umdala madoda ya bazogcwala namhlanje bazodlala madoda abafana bami khona ngale emagontana amade singalibali endaweni ezifana nesikopoma usesikoba khonale emhlangano labo laphana azishayi